Rudy. Oh, Rudy. Rudy Lisma. Lai boleh abang bertanya. Dia majul. Abang enggak bertanya deh. Bakok lah tapang anak tu babini. Balik apa panjul. Lagi belum masuk kapal ko lapan nua. Oh, 8 kapal kau. Iya, tu berangkit oleh bang. Barangkit lah yo. Kalau di Lisma bakok lah taniye balaki gitu ah. Pengen hubungan kondak itu senyor pengen dihalalkan secara sah. Oh, model. Deh. Jadi model tu cara mas anak. Jadi supaya sah, supaya halal, apa capek buang kau gitu ah. Model tua gitu ah. Jadi jadi ampulai ke foto-foto, aja nak daro ke foto-foto, je pemirsa anak tu. Lanjut lalu. Mengadu aja deh guys. Aku bocor ya kok. Kok pangka nagari ko guys. Ande ilaha illallah ya det. Maju mo pa sa kete.